channel Rian Tuben. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome to the back channelnya Rian Tuben. Dan saya tidak bosan-bosannya berterima kasih pada kalian yang sudah mensupport sampai titik ini. Next konten ada yang request, komentar, sok bebas. Dan jangan lupa aja ya, bantu share untuk channel YouTube-nya. Oke, segitu aja. Tetap stay di channel Rian Tuben. Yo. How careless we could be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when he's gone, drinking too loud, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Ini udah termasuk parkir ya. Jadi di atas nggak usah bayar apa-apa lagi, kecuali kalau mau ke bawah rumah harus bayar jasa online. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold. Nah, parkirannya guys, waduh, udah bagus. Jadi orang Jakarta halanya tuh tinggal ini. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be.
Halo. Oh, kacaan. Ayo lahan parkir. Rame. Udah rame guys. Ayo. Wah, itu doa olahraga banyak. Rame. Awet muda. Kalau ibu pengen awet muda dipoto di sana itu. Iya, fotonya jangan sampai hilang, Pak. Itu kawan-kawannya Iya, kan awet muda. Oh iya. kawan-kawannya itu Oh begitu. Jadi kebanyakan orang kan jangan dihapus fotonya gitu. Oh. ada komandian dan itu Itu emang ada pemandiannya? komandiannya ada duanya Yang Bunda ya. Dan sendiri. Yang anaknya cinta sama ibunya kan. ya Oh, kayak baby oil. ini yang itu ini nggak langsung bakalan mati harusnya biru Yang asli. jadi yang jadi obat itu yang warna kuning ini nyala tahu Aku takut Pak, bagaimana? enggak jadi itu kelihatan asli atau bukannya gitu Oh, caranya begitu. nah, kalau beli barang bakal aja tuh Iya, nyala. Pantesan kalau di situ panas ya di bawah itu. cuman resikonya itu kalau ngambil operasi Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Rian Tuben. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang sedang di Gunung Tangkuban Parahu ya. Ngobrol sebentar lah sama Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, itu mana? Itu kemana? Iya, cerita. Jadi kalau ibu yang sumi dulu akan ibu yang sumi itu anak raja karena dia udah suka sama calon suaminya itu jadi nggak setuju dia diusir ke hutan dia tinggal di hutan jadi dulu waktu itu nggak ada makanan jadi makanya seperti ini makanya pohon ini namanya pohon awet muda. Oh, pohon awet muda. Pohon awet muda Pohonnya yang mana? yang ini yang pohon Oh, yang ini. namanya pohon awet muda. Nah, udah itu dia tinggal di hutan sama suaminya itu yang jadi anjing itu. Kayak yang saya anjing itu kan. Udah punya anak, tuh yang Sakuriang itu. Iya. Dia berpisah kan sama ibunya itu
cuma dia tinggalnya di bawah udah mas kalau dalam sini di sini kan Ya. tempat tinggalnya itu. Nah, karena itu si anaknya itu kan Santrian itu disuruh berburu babi hutan, Ya. dibawa anjing itu karena dia nggak mau mengejar babi hutan itu, kayaknya dipanah si anjingnya itu sama Santrian itu, nggak tahu padahal itu bapaknya. Ayahnya sendiri. Nah, dibawa hatinya itu ke ibunya karena nggak dapat berburu itu nggak dapat, akhirnya si anjingnya itu yang dipanah. Yang diambil hatinya Nah, itu. hatinya itu dikasih sama ibunya nanya ini hati apa, dia bilang karena nggak dapat babi itu makanya anjingnya itu dipanah. Oh, iya. Nah, dimarahin sama ibunya itu, dimarahin itu jadi dia berpisah bertahun-tahun karena ibunya awet muda, dia suka sama ibunya, dia suka sama ibunya karena nggak percaya bahwa dia itu ibunya tahu bahwa Santrian itu anaknya, soalnya kan ada bekas luka ya. Dia bekas ketoknya itu. Nah, udah itu ya, dia karena dia mau sama ibunya itu disuruh bikin perahu. Oh ya, yang cerita Perahu, bikin perahu sama ini apa? Dibantu perahu itu sama jin. yang lain lah ya. Cuman itu harus beres sebelum Matahari terbit. Nah, karena ibunya lebih sakti itu, jadi ibunya berdoa terus supaya jam 3 itu udah keluar matahari. Oh iya. Nah, supaya gagal kan. Ya. Tahun 91. 91. Itu udah lama kan? Ya, Mantap Pak. itu 91. Bapak rumah di mana? Kalau makan di bawah Cikole. Oh di bawah. Tapi sering tidur di sini. Kenapa Pak sih? Soalnya kan daripada bolak-balik, akhirnya nanti kesini lagi, mendingan tidur di sini. Kadang 1 minggu tidur di sini. Pak, Masih Pulang. ada panterangan tuh Pak? Enggak ada pantangan. kalau ini Pak cerita yang paling bilang mitos lah. Kalau mitos itu pasti kan percaya yang namanya di hutan itu pasti ada. Pasti ada. Soalnya jangan diganggu aja nggak apa-apa. Soal kita nggak mengganggu. Terus itu kan suka keluar maafnya anjing-anjing dari gunung itu kan suka keluar. Nah, itu tapi itu masih waktu-waktu. Jadi nggak seperti anjing biasa. Karena kan kalau anjing biasa kita lempar itu pergi. ya. Kalau itu mah kalau dilempar tambah banyak. Jadi ibaratnya dia tersakitin ngambil dia gitu. Iya. Misalnya jangan diganggu nggak apa-apa. Misalkan dia lagi jalan-jalan, biarin aja nyari makan gitu. Gitu Pak. Pak, namanya saha tuh bukan belum ditanya si bapaknya. Bapak? Hendar. Pak Hendar, semoga panjang umur ya. Ya, ini suara-suara itu cuma nggak kelihatan aja. Kalau lagi kelengahan, kayak aktivitas kali ini Terus Bapak tidur sini tuh sendiri? sendiri. Oh yang lainnya mah pedagang-pedagang itu tuh Pulang itu nyampe jam 5 pulang semuanya. Pada pulang. Kadang berdua, kadang sendiri, sering sendiri. Penampakan tuh Pak? Kalau Pernah gitu? Jarang. Jarang. Suara-suara mah pasti ada Bang, ya. Suara mah yang namanya di hutan pasti ada. Pada umur ya, pada sehat. Amin amin. Tambah lagi rezekinya. Amin. Sehat semua. Sukses. Ya. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah.
No, we ain't getting no sleep. Yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass. She Nah, jadi kita tadi Gunung Papandayan. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu nya. Capeknya? Nanjak guys. Baca tadi bagus cerita. Nunggu bapak. Bapaknya sasri. Wih, ayo. Wih. Parkiran lo ganti. Bro, pulangnya kuda mending kudaan. Cuacanya hujan itu Ki. fashion, yeah. She wanna stay for a minute. She wanna play for a minute. She wanna slay for a minute. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Make a track in a minute. And now I'm all up in it. No sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me.